Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi itinda kurakara. Iki nicyo kizatuma tutarimbuka kandi turi abanyabyaha, nuko Imana itinda kurakara. Amen. Ifite kugira neza kwishi n'umurava. Imana y'umuco n'ikaze. Ntabwo ngiye kubwiriza, bantumye kuvuga inshamake y'umurimo w'abatabazi. Umurimo w'abatabazi wakozwe mu minsi 3 ukwezi kw'icyenda 2026 niyo Abatabazi Ministry. Kuvuka kwawo anniversaire yawo iziba ku minsi 3 y'ukwezi kw'icyenda. Nibwo tuzajya dukora none. Hari igihe tubikora, hari igihe uyu munsi usanga amasengesho cyangwa ahandi, ariko nagira ngo noneho tuzabuzirikana. Hanyuma izina abatabazi ryavuzwe n'Imana mu cyumba cy'amasengesho Kacyiru kwa Pasiteri Marihemu Kaboco. Abahasengeye barabizi. Muri umwaka wa 2006 nibwo Imana yavuze ngo muri abatabazi mugomba kuzajya mutabara abantu bagize ibyago, ariko mu buryo bw'umwuka, bahuye n'ibitero bitandukanye. Rero mubaye bande? Abatabazi. Nuko izina ryabayeho, ntabwo ari ibirimbano, ahubwo n'izina ryavuzwe n'Imana. Hanyuma iryo zina rimaze kubaho, abatabazi bahise batangira gukora umurimo. Amen. Batangira abantu 7. Ubu kuri liste dufite hariho abantu 44. Amen. Hanyuma hamwe n'uwo murimo Imana yari bahaye wo gutabara mu buryo bw'umwuka, ari wo gusenga, mu yandi magambo biyongereyeho ibindi bintu bibiri, ari byo gufashanya cyangwa se gusangira ibyabo no kuvuga ubutumwa nk'uko dusanzwe tubihuriyeho izindi minisiteri. Amen. Mu gusenga, abatabazi bihaye umunsi wo gusenga wa kabiri. Umunsi wa kabiri batangira gusengera kuri Maranatha, barahava baza kuri EPR Karugira, mukumba kaho kari kahari. Hanyuma baza kuhava baja kuri EPR Kimisange, hanyuma baza kuhava baza kuri Methodiste Liberal. Muri ubu kwimuka kose ayo makanisa yose aracyari kugeza n'ubu, nta na rimwe ryimutse, ariko abatabazi hari igihe byabaga ngombwa ko ari bo bimuka, kubera ko rimwe na rimwe imirimo ibifite imbaraga nyinshi. Amen. Hamwe n'uwo munsi wa kabiri abatabazi bihaye gahunda zo gusenga. Urumva kubira ngo ushinzwe gutabara abandi mu buryo bw'umwuka, tugomba kuba witeguye. Byabaye ngombwa ko abatabazi bazajya bakora amahutuma menshi cyane, amasengesho menshi cyane y'amajoro, kubera ko benshi bari abanyeshuri, bakeya nibo bakoraga, bake cyane abandi ari ababyeyi bikorera. Biyemeza kuzajya bahura bagasenga. Muri izo gahunda zo gusenga, abatabazi batiriye icyumba cy'amasengesho ku mugabo witwa Stani. Igihe gitoya tuza kuhava umugabo w'Imana witwa Muhoza niyo Pasiteri adutiza icyumba. Mumukomera amashyi yo gusanga. Amen. Muhoza niyo Pasiteri yimukiye Uganda ubu ngubu, ariko yabaga hari hepfo, yaraturanye n'uriya musaza. Yadutije icyumba cy'inzu ye mu gipangu cye, arakitugabira, arakiduha n'ibikoresho byose. Nta bwiko. Amen. Nta bwiko ku kintu icyo ari cyo cyose. Twabanaga nawe nijoro igihe abishoboye, igihe atabishoboye tukabaho, igihe dushakiye tukaza nijoro na kumanywa. Imana imumugisha. Byatumye umurimo w'abatabazi ukomera mu buryo bw'amasengesho. Hanyuma abatabazi batangira gukora imirimo. Haleluya. Yo mu buryo bw'umwuka. Mu ncamake bahuye n'ibibazo cyangwa bahuye n'abantu bakeneye ubutabazi. Muri bo harimo abarwayi. Hari umwe muri twe warwaye witwa Gabe Kunda.
arwara amaso arahuma yiga, hanyuma twinginga Imana arakira. Hari umusore witwa Seruhanga, we yari yarwaye araremba, bamujyana muri CHK bamushyira kuri orere bagomba kubagwa. Muri ako kanya bamujyanye muri salle d'opération, abatabazi bari gusenga hano Karubira. Haleluya. Amen. Imbaraga z'Imana zikora ibitangaza. Semoro rukanga ava Karubira akamukaza. Semoro nguriye. Ari rukanga ava Karubira arambuka agera muri CHK. Ngo agereyo asanga abaganga babuze icyo bari bagiye kubaga. Indwara ya bugire. Bamukura muri salle d'opération, bamukura kuri liste. Semoro yaratashe ataragera mu rugo, baramuhamagara ngo nawe arateze araje. Umukecuru witwa Kamadiya Diane yarwaye kanseri, hanyuma turasenga, Imana imucira inzira, ajya kwivuza mu Buhinde, arakira ubu ni mutaragari muri Afurika. Ni benshi. Reka umusaza umupasiteri baramuzi Bazile yakoreye hano hakurya, muramuzi. Yigeze kurwara nawe birakomera. Yigeze kurwara impyiko birakomera, ariko kubwo gutabara abamutaraga arakira, n'ubu arakora umurimo. Ikaramu, ubu ni we paruwasi ya EPR Ikaramu. Ni byinshi, utundi tu operation dutoya nyine abayombe barabyumva. Haleluya. Abasirikare bagira icyo bita patrouille isanzwe, bakagira n'iyo bita patrouille de combat. Patrouille de combat murayizi? Abakoze sirikare ko n'ababonye. Ni igihe muba muri mu rugendo rwo kureba umutekano uko wifashe, ariko mwiteguye no kuba mworwana nk'umwanya mutoya. Bene ibyo bintu byagiye bikorwa inshuro nyinshi, amaintervention menshi, Imana iriyerekana mu buryo butangaje. Haleluya. Haleluya. Hanyuma ikindi abatabazi biyemeje navuze bari bihaye mu ntego no gufashanya. Muri uku gufashanya kw'abatabazi habayemo imirimo ikomeye cyane. Abatabazi bafashije imiryango, reka mvuga 3 yari yimutse vuba izo mu Rwanda, ba responsable bayo badakora. Umuryango ukimuka n'abana, mudamu, umugabo ari hano adafite akazi, ari umunyeshuri. Urumva ukuntu bigoye. Abatabazi bagerageje uko bashoboye, iyo miryango iri installe ibi Rwanda, Kigali, igihe cyose yashatse kuhaba, imwe iracyari kugeza n'ubu, indi yari musengera hano. Ariko muri periode nini cyane, hari ihame rivuga ngo ntukaburare, ntuzabura ifu cyangwa amakara, cyangwa ngo gusohore mu nzu. Twari tugira nimero ya telefone ya Mukami Joseph, Mukristo hano. Niyo yari nka hotline. Hotline murazizi. Ya mirongo bazatanga muri MTN ngo nugira ikibazo hamagaza, cyangwa mu mabanki n'ahandi. Ni nkayo ari call center, niyo rimenyerewe. Iyi nimero ya Mukami, ayo miryango yari yigira. Yari ikwiriye muri iyo miryango ku buryo yabipaga, Mukami akamenya ngo uyu muntu ashobora kuba afite ikibazo, akamuhamagara, yamara kukimenya agakora uko ashoboye kose, akanyura mu bantu, agahakisha ko abo bantu babonye igisubizo. Amen. Amen. Imiryango nyibabwira mu mazina si ngombwa. Imana yahabwa icyubahiro, yafashije abatabazi gukora ibyo bintu. Hanyuma abatabazi muri uko gufashanya havutse urukundo rwinshi cyane, kwegerana, umuryango uraremeka. Tuba umuryango udashingiye ku masano, ayo ngayo barayazi cyane. Tuba umuryango udashingiye ku masano, udashingiye ku maraso,
ushingiye ku maraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Uburyo umuntu wese w'umutabazi ashobora gukomanga isaha iyo ari yo yose mu rugo rw'umutabazi atateguje, atavuga ngo baribaza ngo byagenze gute, yateguza atateguje, ashobora ku isaha iyo ari yo yose bashobora kubona akomanze kandi yashikamo akavuga ngo ngeneye iki niki cyaba gihari nako kanya. Amen. Amen. Uwo muryango urahari kandi mwawubonye urakomeye. Hanyuma rero mu minsi yashize abatabazi bakoze ivugabutumwa, ibyo byo ni rusange, ivugabutumwa hano mu gihugu, ariko icyo ngira ngo ngarukeho n'ivugabutumwa ryakorewe hanze y'igihugu muri Sud Kivu hano muri Kongo. Muri Kongo abatabazi bashigikiye ivugabutumwa ryari rivutse mu muvandimwe Pasteur Faustin Bakabuba, muramuzi namwe mwaramushigikiye. Yakoze ingendo 12 aje Fizi iri haruguru muzi, hari za mayimayi nyinshi, akora ibiterane bitanu Ifizi. Abari bamushigikiye, abari bamufashe mu mugongo, nimero ya mbere n'abatabazi akibwira gusoba n'abandi mwese bagize uruhare. Amen. Uwo murimo abatabazi barawukoze. Muri iyo gahunda twigeze gutumira abapasiteri batatu n'umudamu w'umukecuru b'ababembe, baraza turabacumbikira bamara nk'ukwezi hano kabiri, baje inshuro zibiri twabacumbikira hano kuko ivugabutumwa ryari rigamije ubumwe n'ubwiyunge bw'amoko atuye muri kariya karere. Noneho tukabatumira bakaza kugira ngo bige barebe uko abandi bantu babayeho mu gihugu gifite amateka akomeye kuruta ayabaye hariya. Twabanye nabo ukwezi twabacumbikira, tukabatembereza amatorero, bakabwiriza, barabarevera pasiteri. Uwo murimo nabo abatabazi barawukoze, bacumbikira ababembe mu mazu yabo, mu byumba byabo byiza n'amashuka y'umweru nta bwiko. Mukomere abatabaza amashyi. Amashuka y'umweru ari igihe ba nyir'inzu bashaka kuvuga ko ari abantu runaka nyine b'umwihariko, ariko abatabazi ntabwo ariko babigenza, babafashe nk'uko bafata abashyitsi bose b'icyubahiro. Amen. Amen. Hanyuma rero abatabazi nari mbivuze mu minsi yashize nk'uko habayeho iyo nkubiri, abantu baratawanyitse, murabizi neza, abantu baratawanyitse. Bamaze gutabanyika, imirimo ihoraho ya buri cyumweru isa n'ihagaze, ari ko guterana kwa kabiri n'ayo masengesho yo majoro arahagarara mu gihe kitari gitoya. Ubu rero nibwo twongeye kugaruka nk'abatabazi kugira ngo dusubukure. Amen. Dusubukure ibikorwa, dusubukure umurimo, kuko umurimo urakorerwa hagari. Nta mpamvu yo guceceka nubwo turi mu Uganda, Kenya ne mu Rwanda, ahubwo umurimo ugomba kugira gute kwaguka. Amen. Amen. Muri ubwo buryo rero twakoze inama ku munsi w'ejo tariki 3 z'ukwezi kwa 12 muri mwaka wa 2022. Tumaze gukora inama, dusanga ari byiza ko tugira komite nshya y'uyobora ibikorwa abatabazi bagiye gusubukura. Iyo komite igizwe n'abantu benshi, ngiye gusoma amazina hano. Perezida ni Revera Mberwa Fidel, reka haguruke. Sekreteri ni Nkinzingabo Gedeon, ni uri gusoma. Nigiye uri gusoma ndi hano. Comptable ni Byishimo Felix, yatambuka. Abajyanama wa mbere ni Pasteur Faustin Bakabuba, yatambuka. Uwa kabiri ni Nyiranzanika Chantal, muzi ku izina rya Mabeya, yatambuka. Uwa gatatu ni Mukami Joseph, ntari hano mu Rwanda, ari muri Amerika, ariko araza no gutambuka, arabibona. Amen. Amen.
hanyuma twasanze dufite abantu mu bihugu bitandukanye, biba ngombwa ko tugira abantu bakurikirana ibikorwa byabo. Hano mu Rwanda uzakurikirana ibikorwa ni babiri, ni Pasiteri Elize Mutabazi yatambuka afatanye na Pasiteri. Mu Bugande uzakurikirana ibikorwa ni mwarimu, ubu ni Pasiteri Elisha Makengero yatambuka azafatanya na Bienfe Sematungo ashobora gutambuka. Muri Kenya uzakoordona ibikorwa byaho ni Revera Mutoni Josue, muramwibuka, ntabwo ari hano, ari muri Kenya. Mutoni niwe ukoordona abatabazi bari muri Kenya. Burundi uzabikurikirana ni David Musore. Hanyuma abari hanze ya Afrika uzakoordona ni Kamadia Diane. Iyi rero niyo komite y'abatabazi. Amen. Nabo kandi tugafatanya nabo. Intego zirahari z'umurimo.